ام ایرو لباجاره مردینه لناوچه شمرخن امی خبر در کچو کولانین شمرخ در حق هل بجارتنی ده چه دی بیجین چه فکرین رخنین وان پیشنیارین وان کرم کن ام بهوره لکچو کولانین شمرخ لگل گهدار بکن مرحبا جواره مرحبا سچاوا هون چاوا نگلو ام باش جانه و صاحب هون چاوانه صاحب گلک سپاس موندیدن امهین بیدر به کیف خوش بون آنها وک هون زانن 31 آدار هل بجارتنه که خوجهی یعنی هل بجارتنه شهرداریال پیشیان بیا گلو هیویه و گمانین و خوشکبونا و بدوبونا و هونه کاربن چیز مره بیجن کی جا ملت ما بخیر بیاد خوازه کی ملت ما بخیر بیاد خوازه yani لگوری تا شمرخ و کیجان پارتی بسر بکوه دم سرکوه جسادی چند گلو صدی حشته صدی حشته وک هونجی دزانین اف 8 ساله شهرداریین کو دم پارتی بریا وگا به هدف بدست خستین جالیه قایمه و تینا مشاندن گلو در حقوی ده هونه کاربن چیز مره و بیجن تشکینا به کامل چه به یعنی خدمتک جوی نافچه رکریه قایمه تشتوي خويا برتعبايه yani hund bejin tişteki berbiçav tüneyi تشبو برتعبايه خويا pişti yeki Nisan peyda yani bilezgini pevistiya ve navçe biçe karubari haya xabatek haya ku dakana şaredari hum bejin ve bike ve reçe bike ve ave çeke ve pakıcı bike tiştek hunje bixwazin kurtasit kare bene zaman ya kit tişe xoza xwazım dixwazin tişe xoşe mesela çu tişe xoza be bra çe be başa gotinik te ya davi bankawazik te heye gelo canı ve sağ merhaba jware hun çavana gelo باش خودش ترازی باش صاحب خودش ترازی به sağ be gerek spas mg spas kin وک هونجی دزانین کو سی و یک آداره هل بجارتنه که شهرداریا یعنی هل بجارتنه خو جهیل پیشیا مه گلو سی و یک آداره اف هل بجارتنه پیشیا مه جبوی هبته چه معنی خوشک بوناوی بدو بوناوی کلجاناوی ولا ما عم دوي كي جاب خير خدي ويابك عم في ام شو صندوق يجي قيم دتي خسر وزاني خدن ويتاغي ام يخي دتي خسر وزاني خدك تشجرك مشكله ويابك او وجدانا مريفجي قالك تشتاتينه نه اي مرف دتي خسر وزاني خو مرك تشكي فهمتك يعني اللي قور تخمينات لنافشها شمرخي وكيجان بارتي بسر بكبه ولا يعني 3 سلاق وصالم من نادي تو بارتي دش بدا بي بدون كي دخزاش كرنه لان هناوي هاتي جوهرتن دم بارتي سيدوي جسادي چند و درخه گلو نبلي ولا ما نزانه باغي انسان ما نزانه يعني بتخميناته اي ولا هين تخمين بدي يعني ادم جار دوي هي درخينه دو نبلي يعني انا شوامل لدم بارتي ادم اوي درخينه وتتزاني اب 8 ساله اب شهرداري عاليه قايمه و هاتنه داگر کرين گلو اب 8 ساله خدمتك بر بچاف قايمه يعني جوي گلي ركري ان نكري در حقويت كاري شي بيجي قايم مرر تشكيناك قايم مرر تشكيناك ايرو كيجا جي قزا مرر جي الشام مرر yardım bike kija qaza mera ilşa mera xoş bike millet ciye xoş dike nek devlet xoş dike gerek millet ciye xoş bike ام بجین پشتی یک نیسان پیدا داخوازیت خدمت که بلزگینیش بوی وی باجارو کی وری کرن و نافچه شهرداری داخوازی وی چی بن داخوازی ama kija امزانه بگه خدمت ilşa mer bike ولات خور gerek am uya desteklemiş bikin başa gotinik te davi heye gelo نه صعب teşekkür ederim mali avaz pas merhaba jwara مرحبا سر جوابي اون چاوا نگلو باش خوش ترازي شوي وک جوانا کی شمرخه چه هيه چتونه الوی باجاری خدي ما بيت تشاوا دي وري سياسة و درنوتينو اي بارتي هر جاري درنوتي yani وک کو تیجی دزانه 31 آداره هل بجارتنه که خو جهیل پیشیامه گلو هیوین تا وک جوانا کی هیوی تا خوشک بونا و بدو بونا و کلجانا و تقریبا مره پاروب کی دمامي قرا كشا بارتي بكم ما كش درنوتي يك درو يكتي خباتی کیشان پارتی پیشین ویدی الفيدري هذا مي ابي yani تبجي دم پارتی بسر بکه اري سر بكم صدی قرا يعني شفرا موانم دي سر بكم
هونش خباته و قایلن اريم قايله گلو ویش صدی چند درخه ولا هم زاني بيشي ده بتشرخصنا وهم نزان ام زاني بيشي ده يعني بيشي دركب وەک جوانێکی تزانێ ئەف 8 ساڵە ئەف شارەداریش ئالیا قایون بە هاتنە داگرکردن دی دەرحەقا قایمەدا کارێ چ پارە بکەین خدي وامر سنه من كيف يسال دبي قايم نايسر هلا مي بنر يسال دبي نادوان يعني بلديه دبي بد ما قايم ما دبي نايسر مي بيجي ê baş wek ciwanekî şemrexê bangewaziyata ji bo ciwana ku hene ser sindoqa yani yê ku ez bêjim di emirête de ciwan tedî zêde dibêjim ma ez her raya xwe bikar bînim çi yo ez neçim çi ye ji bonî yê wilo قش الراي قولا مش بك ولا حياه سونيا خازي قش قولا مش كوفا مش بو الراي المال من الريج هم قش بو الراي خو المالي جبوا مختارتي يجبوا فيي جبوا زماني مش بو زماني خور دوامك ê başa gotinuk tê dawî heye نا صاف تشكر لكم مغرا خير hadi spas malî ava merheba tara سرچاوی serû çavê te nava gulade bê hûn çawa ne başin لم باش خودش ورازی wek hûn jî dizanin sî û yekê adarê hilbijartineke xwe ji hîl pêşiya me ye a şaredariya li gor wek niştecihekî vî bajarokê vê navçe şemrexê yani kelecana wê xweşikbûna wê bedewbûna wê hûn çawa dibînin ولم خوش بینن یعنی ام درین کی zaten ام دم partiye rene çi hep dili insan dey zaten dili insan dernayı hayamrını jem peren ê başê li gorî te dem partî wê sadî çend derxe gelo ولا وی درخ kaç درخ اویا مره نزانه fakat watik der dixci qaim davi zora mere der durdu ام pezilmişti navê wê ketxwariyê ne wer navi katkariye yani an şar mesela to muhtar ki adayı ki o drab vije derxi baviz yakin de sayık pırna başı yani kada insan ha kada mekşa der piştî yekê nîsanê pê de hûn bangewaziya we ji bo ku şaredarî xizmetê ji vê navçeyê re bike bila serî de dest bi çi bike çi xebatê ji we re bike xizmetê ولا قسمت بلا دوز منن وبرا هر كسي غرفا خو بكن وچاوي وان نل تمايي به وقالك راس مش ام دخواز راسي ام دخواز ê başê gotinik tê dawî heye gelo سر چاوا خودش ورازي بجوا قشار ملتي ما يكرماج وقشار سر خيري بخير وسلامات ê merheba ji wer ويس مرحبا ويس سرچاوا بخيراتن ser û çavê we di nav gulade bê û nav wa gulê pir reng de bê ويس سرچاوي من سرسري wek hûn jî dizanin sî û yekê adarê hilbijartineke xwe ji hî şaredariyal pêşiya me ye بله gelo li gorî niştecihekî ez bêjim navçeya şemrex tu çawe dibînî kelecana wê xweşikbûna wê cudatiya wê ام پر گرمن او پر خوشه او اوانا و انکت çekirin sepay insana neveş xwar bivêjin yani dilêwan hey jî giş partîni giş partiya xwe giş dem partisini mixavin millet never bivêjî belkî hûn mahsaj dibe dûr halbuki partilîni o xwe xwedî derdikeve o gelê mayî zaneyro kela berxwedanê ye o xwe xwedî derdikeve o her tun jî ser dikeve o sedî heftê jî net ez yani zêde nabêjim sedî heftê jî em partiya xwe dem partisîne tu dizanî ev îro sê roje yekî weke te digeriya bivêjî û wekî din û her wiha ev 8 sala tu dizanî nêzîkî 105 şaredariyên ez bêjim beriya vêga hede bû belê yani ji aliyê qayûm ve hatine dagirkirin di derheqa polîtîka qayûma de hûn karin çi ji me re vebêjin Emkanı çi vêjî li mafê me xwedî derkeve me gasp dikin me bi zorê ji me distînin heqê me ji me distînin zulmê dikin em ê çi bivêjî wekî feqîr û fiqare mahv kirin perîşan kirin yani hûn nav gel biger hûn ê biner halê xalo biner a sola xalo emeklî ye deka îja ka viyayê çawa rayî bide ama dizanî ev çi digot a solayê bikişîne bırak muzanı be di mîtîngê xwe de digo heçiyek û raya xwe dengê xwe nedê min bila li benda tu xizmetê nebîne derheqa wê de dikarê çi bêjî zaten camê bi dar bi zor dibe yani hûn nedimin bin ez ê bi birçîbûnê insana terbiyet ke terbiye dike imtihan yani dibe emkanı daha pêş der em naxwazin wek zamanê Meawiye dibe ez ê bi zor wanî bike ya hûn ê min bin ya jî ez ê we bi zorê bi nefsa we we imtihan ez ê we bi zorê pêk bînim ew ne mimkûn hela li herema Mêrdîn yani belkî nevçak dême xaric hela li mazî de kela berxwedanê ne mimkûn ew kanî bi me çî bike
و امان شرمزار دکن و امان عیب دمینن و اب وان جی راست شرمزار دکن پرسا منا داوی اه. اوی کو دلی دبیجین گلو ام هنه سر رای خوب کار بینین آن ام نچن در حقوادا بانگوازیات yani kararsız لجمع kararsız pırtınane جسدي ne penci ne düdüyüci kararsız tüne cema habki mahalli çıkıcı yani şu ber muhtari yani herkes de hatta amraya hoş İstanbul ciddiğinin تداو جو ايفر برده ولا عن اسطنبول بيجي ام بليتي واند برامتين مرا كشي جوار سر قرار سر ما يزغتونانه از نابينم كيم يعني بركي وی هون هر بجین ساعتات خوش سپاس دکم سپاسكم وهون جهر هبن وصلاف الرئيس دای مرحبا مرحبا سرچعبا سرو چاوت نیشن دای تچاوی ولا باشم صاغيا وسركتن جوار سركتن جوار سركتن هر بيجي جوار هر بيجي جوار ساعتات خوش دای تزانه کو سی و یک آداره هل بجارتن اکسشمک پیشیا می ان شاء الله یعنی لگوری تا لوی نافچه شمره خوشک بوناوی کلجاناوی بدوبوناوی ان شاء الله ان شاء الله اوي باش در باز به ان شاء الله دغري در باز به دای لگوری تا کجان پارتی بسر که لوی شمرخ اي بي امود مش خدي هي تو زماني شرمخ كرمانجا قايم نكري اجي جايرو قايبك ما برا قد عاخيخ بلا خد آخیقن سرکینه خد عاخيخن ان شاء الله دفي چورا مازي دا غامده تجاري كرمانجا چيك نكري هر زمان بسركتن وهر زمان شي درخستنه تو زمان بيبري خوبو مچي بويه شرمخ چوري تجا قايم نكري او ان شاء الله شرمخي از امين بجو خدي قايم ناك وسركتن جوار هر بيجي جوار سركتن جوار جمع حميار ساوی دای آمین دای از بیجم پشتی یک نیسان وقتی کو بخیر هر دو شهرداری و هاتن سر خدمتی تدخوازی چه خدمت جواره بکی اذا ولا لا بلا چه بی باجاری را بکی اذا ما تشوان هاد بك باش ما تش ج ملتي خور ج گندي خور ج چورا خور چه بك جمره جوار سر بلنداي اوم جوار کار جي باش جي چه بك کار چه جوار بك باش ولا باشه دای گوتنک تیا داوی هی قلت لهم يا داوي هر سركات جوار وهر بجي جوار وإن شاء الله أم كرد إن شاء الله أم ناكهبن وإن شاء الله أم كرسر بلندن وإن شاء الله أم لسر إدارة خنا المسر يعني تشيكا وزق ونظام ببيجم أم لسر يعني أم لسر يا اخوانا لسر يا خنا وكرتري مع كرد عشق قراوق ما بفهم وإن شاء الله مي واخو بكنش هو هر بيجي جوار وجوار آخر بوسط عباس يراد صاحبی گلک سپاس دای صاحب قربان جواجي سباس صاحب خدي عمري ودريش خدي ورب خدي يردم شي وبسركت جوار جو متى محمد قشيج ما كردار نشت مغرب مسلمان سركت ما كردار قشار مرحبا اشتره مرحبا اهلا وسهلا سبت عباراتم سلو چاوی ود ناف گلاده بنون باشن صعبي سباس كونجي باش ان شاء الله صاحب گلک سپاس وک هونجی زانین سی و یک آداره هل بجارتنه که خواجهی الپیشیامه یا شهرداریا لگوری هوا خوشک بوناوی رنگی گوهرتناوی کلجاناوی گوهرتناوی چه آبه گلو گرچنا حبك يك انسان كي خزانه به نحو جيم بفيشن هركز قرأت إذا خواتي برات شبا أمي بدن خوام أمي بدن كم بتشرب كم تشكي يعني تدبيجي دوی از بیجم لشمر کیجان پارتی لپیش او خباتی کیجان پارتی باشن لگوری ونه دم partisi tabii ki peşe de %50 %70'e ama bir kesin 50-70 yek penci yek haftaya peşeden yani dem partisi peşe ama onu هون مثلا از بیجم شهرداری که چاوا هون خوازن ya şaradari ki mada her çubuk diremir nabe ama çubacı başıma çarp kemi vezir ben şuma şaradari ama gence dinamik her şeyle mevcut yani şekilde هون جه هر دو هفسرو که شهرداری خوا قایلین اره ولا قايل خباتی واجی قایلین اره hani ولا پشتی یکی نیسان yani هون خوازن چه خدمت جواره بک ya mesela çıka kemanya şamrakçı hebe ama bin zaman karbon bugazat zani sıkıntı he yani لگوری امکان و درفته imkanı zani yani habiki nahilen وقت بيلي خش بيشتغل وقت النيل هاي المسنه
و تجي تتزاني اب 8 ساله نزيك 105 شهرداری علی قایما و هاتنه دست سر کردن در حقیقت قایما دا پلیتیکا وان ده هند کار چیز مره بیشین بطخناتهم خويا ذات انا ابير برا ياخذ ديناميش فكر هار برهار دري بلديه خبره بي كيمانيا ما ابش بابي ما يكز ترم هار دري جامس ابسقنتي خو فيش ام درب اشاغ تقول يا من هنك دخن اريم دخن شيكيم دي هار كيمانيا ما فيا او كابفن نبش تشكي يعني تشكتنا يعني ديزاين ديسبلين ترسي هي هكذا نكاي وقت ما سقنتي هم هنقا وتشوم حزار قوتني بكن زبلدي اخر قوتنك تيا داوي هبي ام بقري قوتنا ما سركتش مرقشاره وكجا خير بخدي بك وان شاء الله بسركه قوت اخدي وخيرات سرچ عباراتون خاطري صاحب سپاس وقت هنجي زانن سيو يك اداره هل بجارتنا که خوجهيل پیشیامه گرو لگوري و معناوي چی چه خوشک بوناوي گهرتناوي هيوي و گمانين و والله همي سرچم جاي مراقق قلان مشكل اما هذا بلينه وهذا زمان جم هذا بلين دم يعني انا بي دم اري مراقق دمي يعني لگوري تا وش صدي چند در شمرخ والله شمرخ هر زمان سري قرازك ويجي جراك مدام هي يعني اوه سدي حفتي اشتم düşünmüş yani هون شهرداریه که چاوا هون دخوازن هم شهرداری کی وکبی تشكي باش جبو ملاتيق وخدمت كيبك هم تشكي ورا الخواص يعني لزگنیا از بجم شمرخ کیجان خدمتی هی پشتی یکی نیسان پیدا گرک شهرداری خدمت که دست پیکی خدمتا چی بکه خدمتا zaten temiz kırını herkes temiz kırnaz güzel nasıl bas yani terenaki yani bu millete ko godari bike bekam çubuk beber runin cevak kere cevak beşik gerek gori cevak kere yani تتخوازه و بیجه تتخوازه لگوری از بجم تاخا و کچو کولانا پیوستیا و چه هی گرک واب کی وريال اري باشا گوتنیک ته داوی هی جمر از سپاس کم سر چاورات سپاس خواه سر چاوا وقت تجي تتزانه سيو يكي آداره هل بجارتنا که خوجهيل پیشیامه هل بجارتنا شهرداريا قالوا هيفي وچنه هيفي ما امدبي براج جمر غزمتي بك وامي راي خوجي بواندن وامي جوان رب الشغل وامي هاوي ميرا جهاد بيرامي بشغل تابي ام يعني او كيف جامي بواند ام نادم وان يدنا از نادم وان النادم وان النادم وان تفهم كر خوازبها هوكم از جم هركسي بيم انا حوجناك هات فهم كر الصندوق باشقان يجابي مش هذا بيرد شغل مسي حيا ايمان مش هبه زي بشغل تفهم كر اش هذا بيرد شغل اد شغل كي بنا فزقل تفهم كر اثر تشتي من دوبرا باشا صاحب ام جالكس باس دي خدي ورا وهو جيب شغل مرحبا اشتره سرچاوه سرو چاوی ود ناف گلاده بنون چاونه باشه سرویس پاسون چاونه صاحب سپاس قصور نمزه هنك ور حساس يم هون او كرين وك هون زانن كوسيو يك اداري هل بجارتنا ك شهرداريال پیشامي گلو لگوري وك جينك شمرخي اون چاود بيني به هل بجارتني يا هل بجارتن زاتش بو جناش خو پیشکتنك او بي پیشکتنا جن پیروز دکن ان شاء الله بو شهرداري هر چتي بخير چي به ام باید بیجن و باشخانه خوش سرکفتن دوازن مش باشخانه خو قايل گلو شخوان باش ناس نکن اما ان شاء الله می باش ناس بکن و قايل نیک جنه چمانه به وقتين بانكا كتجبوي جنا كهنا سر صندوق دنگي خو راي خو بكار بينين ناتونه herkes وجداني خو يعني پشتی یکی نیسان پیدا پیوسته کو شهرداری چه خدمت جوی باجاری ربکه یا سری ده شبو خبات جنا گرک پیشکتی هنکی بوه شبو الان جنا شبو هنکی خو پیش بخم گرک خبات چه بوه اوه بانگوازیامه و یعنی شهرداری جن باید غازن شبو جنا يعني خبات جنا هين بيتر قرص بوه خبات جنا چه بیجم شبو جن خو پیش خم هنک چته جدا چه يعني وقت خباتين اتوليه نوسا چاند هنر زانات عالیه چانده ده خو پیش بخه اوه باش ام گلک سپاس کن سپاس خوش سرکفتن بشر آغر بی ساغ بو شهرداری
دایی Başkan merhaba. مرحبا سرچاوا Hun çava başın gelo. ام باشم سپاس چاوایی Jinavça şemrexela و me bera da hayani li gundê qesirkê me hun zaft kirin. Wallahi ez we pîroz dikim ji bo vê kar û barê we. ام دخابتن جبرویتن کار مسافک Başa başkan wek hun jî wek ez bêjim hevserokê navçeya şemrexê kar û barê we lêgerîna we nêrîna we ez bêjim rexnên gundiya derdorê civakê xweşikbûna wê kelecana wê hûn dikarin lop kurt û kurmancî bên ne ziman. یعنی دمه که ام خوات هل بشارتنی دمشینه دنوا گنداده ام بیجه دنوا باشر دم دمشینه یعنی هر وها ام بیجه که رخنه جوا که وگو هونشی دزانه جهل قایمه پر رخنه وان هنه جبرگو ام بیجه 8 سال 9 سال قایم لسروی ولاتی لی حیان ها تو غزمت نج گندار نه ام بیجه کیش باشر نج جوا که نج جوانار تو غزمت نهاتیه کرن ام بیجه رخنه جوا که جهن کلوی حالیه که دخوازه کو ایدی مثلا بیجه که ولاتی خواه آخا خواه گندی خواه جه دسته قایمان درخینن یعنی دما گوام ده چه گنداشه براستی کلجانک پر مزن ام بیشه تی پیش برین ما و ام بیشه گل به هیزن یعنی به وهیره ده Yani xwesteka civakê ji we çi ye başkan? Mesela ez bêjim şaredariyeke çawa ji we daxwaz dikin. ام بیشه که وک هر دم یعنی شهرداری تجاری ام بیشه که ده نوا جواکه ده نهاتی رونشتاندن ام بیشه ام باسا اش başkanlık sistemi dike اش başkanlık sistemi dike لی حیا نهاد ام بیشه اش başkanlık sistemi de nava civaka me de nehatiye xuya kirin yani idi civak ve perse dike de dama go eş başkanlık sistemi ye ام بیشه که ka çima nayava kirin yani gerek o ام بیشه که ویا د نوا جواکه ده د بیشه ریوبریا خوجید ام بدا واکرین ام بدا قبول کرین گو ام بیشه که دوزا مچی خواتم مچی yani ام بیشه هر دم جهلا شهرداریا ده دبی کو شهرداری ام بیشه که نه ناف گلده دوری گلم بیشه به هلیدن ام جی دخوازی که زوی دمید وان پسکری که گوهاتی جیان کرن به جواکه درباس بکه و راستی چه ام د ناوا ام بیشه که گل دبن çünkü daxwazê gel dibêje ki gerek hûn di nav me debin ku hûn me fehm bikin daxwazê ciwana dibêj me derfet ava bikin em bêje ki mînak weke çandê ye Ez ê hîn wê pirsê bikim bi taybet. Wek hunermendekî ez ê te pirsim başkan. Yani tu jî wek hunermendeke Kurd bi salan kar û barê çand û hunerê tu dikî. Yani bi xêr piştî yekê Nîsanê pê de ez bêjim tiştek ku hûn karibin li gor îmkan û derfetên vê navçeya Şemrexê hûn ji ciwana re ji jina re ji çandê re ji ziman re tiştek ku hûn karibin bikin ji kerema xwe re em wilo kurtasî bigirin. yani bi kurtasî ez bêjim weke hunermendekî ez bêjim ki ago herî berî vê vekirin yek jê çand û hunerin em bêje ki çand û huner hani îro jî mesela em bibêje ki li hemberî me çand û hunera me êgo îro tu nedikin jî ewin êgo tê hilbijartinê çand û hunera me li hemberî me kar tênin jî ewin yani gerek em di ferqa vê devin em vê bibînin ku li hemberî vê em bêje hemberî zimanê me hemberî çanda me em bêje xelaskirinekê dixwazi got xelas bikin lê em bêjin him wek hunermendekê him bêje em bêje wek hevserokekê çi têk hevser piyê me em ê pêşiyê de her tiştê de çand û hunerê de ya ziman de ya civakê de ji bona jina de em bêje saziya bidava kirin yani em karim kurtasî wilo bêjim Em gelek spas dikin û di xebata we de serkeftinê dixwazin. gelek spas dikim em ji bo hatin ava spas dikim em gelekî kêf xweş bû rojê pêşî de em ê gelek em bêje bernameyê geş û xweş em ê pevre derbas bikim spas dikim Spas xweş. Ahal kêleka min jî hevserokê şaredariya bajarê Şemrex merheba ji te re. Merhaba serçava û xêratin û sersera û serçavaratin. Saxbî ser û çavê we nav gula de bin. Gelo pirs bê eybin kar û barê we çawa derê ya ez bêjim xwestekên gel civakê ciwana jinan hûn çawa dibînin kelecan coş. Wek hûn zanin zaten we dapê me we li gundê qesçîkê me zev kir de em gund bi gund taqê xwe digerin coşê milletê me jî ê gencê me jî jina jî em derikin bi coş meze me qarşılamış dike dibê rokê berî rokê em lêviya wan û bê serkar
ام جی دوی هیویه دنه ام جی به سرکار بنکلتیا ملت مچیه دوی و قایمه رو که ام بشینن ام بین نافچه یا دا به شهرداری ام خواستگی خوا یا دا خواستنا وانچه به ام جبینن بنکلتیا ملت شرمغه اوه Yani وek ez bêjim piştî yekê Nîsanê xebata ez bêjim lezgîn ji bo vê navçeya Şemrexê çi ye gelo çavdêrînên we? Gerek çi karobar bêkirin? Gerek çi karobar bêkirin özellikle li ser hevalê ciwan hevalê ciwan bir kedî boşluğu li ser hevalê ciwan de em komisyon ava bikin çalışma bikin havê esrarê eroînê çeşmiştê var Yani madeyên hişbir ji bo ku kuç û kolanên Şemrexê paqij bibin pêwîst e ku hûn yani xebateka xwe bidin meşandin tu dixwazî vê bêjî ne we? Di serî de em ê wê xebatê bidin meşandin em ê vê di nav Şermexeyê de biqedînin û ado da jî gundê me hizmet ji terafê qaymê ji gel li gundê me ê özellikle nêzîkî me tu xebat û karjwaran natin kirin em ê serî ji gundê xwe re û gundê xebat lê natî kirin em ê serî wan derxin pêşî ado da jî em ê komisyonê xwe ya gunda ava bikin sadece li ser muxtara tenê em kar nameşînin em ê gundê komisyonê mehela ava bikin em ê rûnê we qrîz masasiyakê ava bikin piskirêkê milletê me çi ye milletê me ji me çi dixwaze em ê wana gişî tev di rûnê tek em tenê bi serê xwe gelek tişta çareser nakin em ê milletê Şemrexê rûnê her tiştî em ê pevre çareser bikin yani daxwaziya milletê me çi me milgorî wan hereket bikin. Başa başkan bangataya dawî ji bo civana jina yê ku hene ser sindoqê hilbijêrên me. Banga min ji gelê Şermexê re ji jina re ji dayika re ji kala re ji cîwana re ez bawan dikim sî û yekê adarê em seferberliğê îlan bikin û havê Şermexê em li Temamê Kurdistanê bikin final. Hêviya me ew kî jî em ê li Şermex bikin finalek mezin em dibê sedî heştê gelek evalê me ciwan diğeyidin em derin taqê xwe gundê xwe diğeyidin dibê çima tu dibê sedî heştê dibê em ê sedî sed qayma bişînin sedî sed em ê bi ser kevin. Başa em jê di xebatê we de karobarê we de serkeftinê dixwazin bibînin xêr û xweşî de. Serçava sersera û xêr hatin serçera û serçavê me spas bû we.